nkuko bisanzwe ni ku butaka bwa Ukraine twinjiye ku kibuga cy'imirwano ku mirongo y'imbere ku rugamba ubwe Perezida Vladimir Putin yategetse umugaba w'ingabo z'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine General Zelensky gukurikiranira hafi iby'umusada w'intwaro zoherejwe n'Ubudage, Ubwongereza n'Ubufaransa bwa Emmanuel Macron w'ibifaru by'imitaminwa byambukijwe ku mpaka uhuza Lviv y'uburengerazuba bwa Ukraine na Pologne, aho Pologne igabanira n'ubutaka bwa Alexander Lukashenko kuri Belarus, nkuko tubikesha ikinyamakuru gikomeye Bomb Today nacyo cyabihishuriwe n'abamaneko bakodeshwa mu gisirikare cy'Urusiya. Ubundi kandi bikavugwa ko Perezida Vladimir Putin we ubwe yatanze itegeko rutura ko izi ntwaro zikwiye gusandazwa mbere yuko zigera mu maboko ya Perezida Volodymyr Zelensky, cyangwa se byabana ngombwa zikaba zafatwa mpiri zigakoreshwa n'igisirikare cy'Urusiya aho kugira ngo zongere ingufu mu ngabo za Ukraine. Ariko kandi ku rundi ruhande Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky nyuma yo kuvuga amagambo y'ubwishongozi mu minota igera kuri 27 ishize muri Kiev rwagati, indege zitagira abapilote zo mu bwoko bwa kamikaze zikoreshwa n'igisirikare cy'Uburusiya cyahawe na Iran ya Perezida Ibrahim Raisi utegetse Iran zimaze gukora akandi kantu gakomeye. Mu kiganiro kigufi yagiranye n'ikinyamakuru Belarus Partizan Lieutenant General Dore nawe yabyemeje ndetse avuga n'umubare wabiciwe muri iki gitero ndetse n'ibyangirikiye muri iki gitero yari mu rwego rwo kwihimura ku byaraye bivuzwe na Perezida Volodymyr Zelensky utegetse Ukraine. Mwese aho muri mbahaye ikaze kuri izi page zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga ku butaka bwa Ukraine ku kibuga cy'imirwano. Twinjiye ku munsi wa 316 w'intambara rutura. Kuri page eshatu za mbere zikurikiranya mu kinyamakuru gikomeye Bomb Today bavuze amakuru y'ibanga yageze Kremlin kwa nyakwa Perezida Vladimir Putin ko ari intwaro zimaze amasaha agera kuri 6 zambutse umupaka wa Ukraine ahagana mu majyaruguru y'uburengerazuba muri Pologne, winjira neza ku butaka bwa Zelensky, kandi ko zoherejwe n'ibihugu byo muri NATO, umuryango w'ubutabarana mu gisirikare w'Uburayi na Amerika nk'umusada w'ingenzi mu kubangamira ibikorwa byihariye by'igisirikare cy'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine muri uyu mwaka wa 2023. Ngo amakuru agira mu butasi bw'Abarusiya bivugwa ko uyu ari umwe mu musada w'intwaro zikomeye uburengerazuba bw'isi bwoherereje Ukraine icyarimwe. Ibi rero bikimara kumenyekana ibintu byabaye bibi cyane nyuma y'uko General uyoboye igisirikare cy'Uburusiya yohererejwe telegrame imusaba kugira icyo akora kugira ngo izi ntwaro zitinjira mu biganza by'igisirikare cya Ukraine. Nawe mu gushyira mu bikorwa itegeko rya Kremlin kwa Perezida Vladimir Putin bivuzwe ko yohereje abakomando bakabahariwe mu guhiga izo ntwaro bakoresheje amayeri yose ashoboka kugira ngo zifatwe cyangwa zisandazwe zitaninjira mu maboko y'igisirikare cya Ukraine. Kuri page ya kabiri mu kinyamakuru Bomb Today n'ikinyamakuru Belarus Partizan bavuze ko nyuma y'igihe gito iyo operasiyo itangiye, umuvugizi w'igisirikare cy'Urusiya Lieutenant General Dore nawe yavuze ko ubu izi ntwaro zamaze kugwa mu maboko y'igisirikare cy'Uburusiya, kandi ko buretse abasirikare b'abacancuro biciwe muri iyi operasiyo bari baziherekeje abandi barenga gato 61 ubu nabo bafashwe miri mu rwego rwo kugira ngo nabo boherezwe mu bice bigenzurwa n'igisirikare cy'Uburusiya baryozwe ibyaha byo kwivanga mu ntambara iri kubera ku butaka bwa Ukraine. Biri kuvuga ko iki kintu cyababaje Zelensky wari wizeye ko izi ntwaro zerekeza mu bice Ukraine iri gukeka ko ariho Uburusiya buri guteganya ibitero byifashishijwe drone mu masaha make ari imbere. Naho kandi Kiev amakuru atariho ivumbi nuko biri guhwihwiswa ko hari amakuru akomeye yo kuba Perezida Volodymyr Zelensky yaraye ashwanye na bamwe mu bajenerali mu gisirikare cya Ukraine bamusabye ko akomeza gushyira imbaraga mu biganiro bigamije amahoro aho guhatira uburengerazuba bw'isi kurunda intwaro ku butaka bwa Ukraine ari nazo zifashishwa n'igisirikare cy'Uburusiya mu gihe kizifashe zigakoreshwa ku butaka bwabo, kandi ari ubutaka bwabo bukomeza kwangirika kurenza ko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ari byo bihomba. Ku rundi ruhande inkuru twababwiye kandi ikomeye nuko imirwano yongeye kubura nk'uko ibikorwa by'igitero cy'Uburusiya muri iki gitondo bimaze kumenyekana binyuze mu kinyamakuru Belarus Partizan gifite imboni yacyo mu murwa mukuru Kiev, aho iyi mboni yavuze ko drone nyinshi z'igisirikare cy'Uburusiya za kamikaze zasandaje izindi nyubako bikekwa ko zari zirimo abahanga bo mu burengerazuba bw'isi bakomeje gucura umugambi wo kwataka igisirikare cy'Uburusiya muri iyi minsi ya mbere. Mu kwemeza iby'aya makuru ikinyamakuru Belarus Partizan cyavuganye n'umuvugizi w'igisirikare cy'Uburusiya Lieutenant General Dore nawe akemerera ko ibyo bakoze byari mu rwego rwo kugira ngo batange gas
gasopo ku magambo yavuzwe n'umutegetsi wa Ukraine, aho yavuze ko bamaze kubona ubushobozi kandi buhagije bwo guhangana n'Uburusiya kubera inkunga bari koherezwa n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Perezida Volodymyr Zelensky yavuze ko babonye inkunga y'Ubufaransa mu kiganiro yari yabanje kugirana na Emmanuel Macron, perezida w'Ubufaransa. Gusa uyu muvugizi w'igisirikare cy'Uburusiya yavuze ko ibyo kuba bakire intwaro bafite amakuru yizewe neza, ko ahubwo ikigoranye ari ikigamijwe ko zikoreshwa zataka ubutaka bugenzurwa n'igisirikare cy'Uburusiya, ari nayo mpamvu bakomeje gukora ibitero bihitana abacancuro b'abanyamahanga, ari nabo bari gucura imigambi yo kwataka ibice bigenzurwa n'igisirikare cy'Uburusiya. Ibihe nk'ibi buri wese agomba kwihagararaho uko ashoboye. Turashimira cyane igihugu cy'Ubufaransa cya Emmanuel Macron ku bufasha bwa gisirikare cyatwoherereje. Twongeye kwakira intwaro zo ku butaka. Ibi ni ibintu twari twifuje kuva mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize, ariko uyu munsi kuba twongeye kubona inkunga nk'iyi ku bufasha bwa perezida Emmanuel Macron ni iyindi ntsinzi ikomeye ku ruhande rw'igisirikare cya Ukraine. Ndabizi neza ko ubutasi bw'Abarusiya bwamenya aya makuru. Uko ni ugutitira kwa Vladimir Putin kuba yongeye gutekereza ko igisirikare cyacu kiri kwiyubaka bikomeye. Ndabizi neza kandi ko Slovakia uyu munsi araza kugerageza kugaba ibitero byo mu kirere ngo mu rwego rwo kuduca intege, ariko nazirikane ko twabonye intwaro zihanura izo ndege zabo, kandi nazirikane ko Ukraine itakiri mu mwaka wa 2022. Turi muri Ukraine ifite igisirikare n'ubufasha bwisumbuyeho bwa gisirikare muri uyu mwaka mushya wa 2023. Ndabizi kandi ko Vladimir Putin yahise ashyiraho andi mayeri yo guhangana natwe, ariko iko bizagenda kose Ukraine tuvuga ishyigikiwe kuri uru rugero iraza kubatitiza muri ikanga buri kanya ko turi kurashisha intwaro z'Abanyamerika. Ariko nimumenye ko Uburayi bwose budushyigikiye, nimumenye ko Uburayi bufite mu mugambi wabo gushyigikira igisirikare cyacu kirwanira ku butaka, kirwanira no mu kirere. Turaza kubona ubwirinzi bw'ibyo bisasu mu minsi itari myinshi cyane iri imbere, kubera ko inshuti zacu zo mu burengerazuba bw'isi ziri kutubwira ko hari kubura gato ngo tubone ibikingira ikirere cyacu. Kandi ndakubwira Vladimir Putin, twebwe ubwacu twashyize imbaraga mu gusaba ibiganiro bigamije amahoro, udutera umugongo, ariko ndakubona uri mu mwanya wo gusaba ibiganiro bigamije amahoro kubera umubare wabo ugiye kugenda uratakaza buri munsi ku rugamba. Ndabwira abo muri Donbass, baba abasivile baba abasirikare, ikiza kandi gikomeye, niba uri ku ruhande rw'ubutegetsi bw'Uburusiya wakambuka umupaka ukerekeza i Moscow mu mahoro yawe, ariko niba uri ku ruhande rwa Moscow ukaba udakunda ubuzima bwawe, ugiye kubona neza akaga k'ibiturika by'igisirikare cyacu bigusatira muri metero nke cyane. Ndabwira abo muri Zaporizhia ndetse n'abari kugerageza gushotora ngo bigarurire Kherson yose, nimumenye ko mutazigera mwicara muri Kherson.